Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Hawar ki hat rai komasai khetum heliamu kapangbo. Hawar ki hat constituency ke parlo jamuguri pu arong along chainong kanghu atumaphan hadak arong araratum khineponlo. Berta kilong duna tengki Hawar ki hat rai komasai ki lapen volong komaji rai komasai ki lapente otor bobil rai komasai khetum chilang pepen adim along an pali dundo lapen bangso chainong kanghu abang phu aphan araratum rai komasai khetum aphan ponlong lepupen keteng kheng dundut ajok rai komasai khetum helie musita pangbop nang koklupusi berta longpo lapen bangso chainong kanghu abang khomen laki kudurampur tipusi rai komasai khetum pen nang than pachinidu tangte jamuguri arong arat alam theli angton pen arjuponik sinang khuluni pen bidor singterang report Karbi Anglong News Channel এটো আপনার জামুগুড়ি গাঁও হাওড়াঘাট থানার এলাকা কি হয়েছে কালি রাতে সুরকিটা আহিছিল গরু খুলি লৈ গ'ল কেইটা গরু তিনটা গরু তাৰপিছত ধৰা খালে লাষ্টত কেইজন ধৰা খাইছে তিনজন তাৰপিছত পুলিচো আহিলে ধৰা কেইজন খাইছে বৰ্তমানত একজন ধৰা খাইছে আৰু বাকীটো দুজন ধৰাখনত পলাই গ'ল আপোনালোকৰ গাঁৱত এনে চুৰি হৈ থাকে ন প্ৰায় ভাগ হৈয়ে থাকে এইটো বৰ্ডাৰ এৰিয়া হয় বৰ্ডাৰ এৰিয়া ন নদীটো ওচৰতে আছে ছাৰ পটককৈ পাৰ হৈ আহি যায় সিহঁতে ৰাতি লৈ যায় এতিয়া যিটো ল'ৰা ধৰা খাইছে এইটো আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ল'ৰা এইটো এই জামুগুৰিৰ ল'ৰা অৰ্থাৎ গাঁৱৰ ল'ৰা জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহেতো চান্স পায় না সিহঁতে তেতিয়াহে চান্স পায় গাঁৱৰ মানুহ নাথাকিলে চুৰ কেতিয়াও নহয় জড়িত নহ'লে কেতিয়াও চুৰি নহয় তাৰপিছত পুলিচৰ লগতো কিবা কিবি হৈছিল পুলিচৰ লগত হৈছিলে তৰ্কাতৰ্কি হোৱাৰ পিছত পুলিচেও গ'ল একটা ফাইটিং কৰাৰ পিছত পাব্লিককেইটা পলাই আহিলে খুব মাৰিছে নেকি নাই মাৰা নাই পিছত পোৱালিকেইটা চোৰটোক মাৰা নাই অকণমান মাৰিছে তাৰপিছত গাড়ীত উঠাই ল'লে পুলিচকেইটাই যাতে পাব্লিকটো ঠিকছে দিব সেইকাৰণে পুলিচকেইটা গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই দিলে সোমোৱাৰ পিছত আৰু মাৰিব চান্স পোৱা নাই আৰু আমাৰ ইয়াত পাব্লিককেইটা কি কৈ আছে খালি চোৰটো কলিয়াই দিয়ক আমাক অন্য একো নালাগে চোৰটো উলিয়াই দিয়ক আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে ৰাতি কিমানটা বাজিছে 11:30মান হ'ব এনেকৈ 11:30মান হ'ব এতিয়া গৰুটো কেইটা মালিকে পাই গ'ল গৰু মালিকেইটা গৰুকেইটা পাই গ'ল সিহঁতে নিজৰটো ঘটনাটো নদীৰ পাৰতে হৈছে না আমাৰ ইয়াতে হৈছে ইয়াতে ৰাস্তাত আমাৰ যাওঁতে বৰগছৰ অকণমান আগত যাব না এইফালে একটা হেমুলু গছ আছে আমি পূজা কৰোঁ তাত এই হেমুলু গছৰ ওচৰতে ৰাস্তাতে মেইন ৰাস্তাতে ধৰা খাই গ'ল ইমান সোনকালে আহিছে চোৰকালে সিহঁতে 10টা হ'লে ওলাই যায় সিহঁতৰ কামেই এইটো দিনটো শুই থাকিব ৰাতি ধান্দাত লাগি যাব সিহঁতৰ কামেই এইটো আৰক্ষীৰ ওপৰত হাত উঠাইছিলে নেকি কোনোবাই আৰক্ষীৰ ওপৰত হাত উঠাইছিলে নেকি পুলিচক মাৰিছে নেকি আপোনালোকে না আমিতো মাৰা নাই কাকো আমি অহাও নাই আৰু এইফালে পুলিচক একজন কোনোবা এনেকুৱা এচাক মাৰিছে নেকি মানে পুলিচে তাক মাৰিছিলে যে সেইকাৰণে সিও মাৰি দিলে মানে ক'ব নোৱাৰে চাগে মানে সিহঁতেতো গাঁৱৰ মানুহ নাই সিহঁতেতো ধৰিবই বিচাৰি আছে সিহঁতকেও মাৰি আছে সেইকাৰণে খঙত সিও মাৰি দিলে তাৰো ভুল নহয় পুলিচৰো ভুল নহয় ক'ব গ'লে ঠিক আছে দৌৰিছিলে যে চোৰক দৌৰিব গৈছিলোঁ তেতিয়া পুলিচবিলাকে আমাৰ ওপৰত মানে আক্ৰমণ কৰিছে তাৰপিছত আমি মানে চোৰটো হৈ থাকে এই চোৰৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱত গৰু চোৰ পুহিবই নোৱাৰোঁ আমি গৰীব দুখীয়া মানুহ হয় না আৰু কি ক'ম আৰু ক'বলৈতো পুলিচ কিন্তু আমাৰ পাব্লিকৰ লগতো নাইনচাফি কৰিছে বেয়াকে মাৰিছে মাৰিছে সিহঁতৰ পিষ্টলৰ লগতো মাৰিছে আৰু পিঠিটো আপোনালোকে চাইছে গুলিও মাৰিছে সিহঁতে আমাৰ মাৰিবৰ কাৰণে গানটো ওলাইছিলে আমি এইটো বিষয়টো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ পিছত আকৌ আমাৰ ওপৰতে সিহঁতে আক্ৰমণ কৰি দিলে কেইটা গৰু চুৰি হৈছিল যোৱাকালি 2টা গৰু চুৰি হৈছিলে হাতে লোটে ধৰিছে নেকি লৈছে মানে আমাৰ লগৰ নহয় এইটো বিহাৰী বস্তি কেইজনমান আছিলে সিহঁতে এই নদী কিনাৰত চৌটোত দৌৰিছে গৰুৰ লগত মানুহ ধৰিছে এটা গৰুটো লৈ গ'ল আৰু এটাটো
বাচিলে গৰুটো পাইছে সিহঁতে এটাটো লৈ গ'ল এটাতো লৈ গ'ল আৰু কেইজন যুৱক আছে? যুৱকটো চোৰৰ লগততো তিনিজনমান আছে নেকি এটা ধৰা খাইছে কিন্তু চোৰটো খটাটো ওলাই আছিলে এইটো সময়তে পুলিচ আহি পালে চোৰটো ক'ৰ হয়? চোৰটো আমাৰ গাঁৱৰে হয় আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম? আমাৰ গাঁৱৰ নামটো জামুগুৰি মুণ্ডা গাঁও চোৰজনৰ নাম কি? চোৰজনৰ নামটো কুগুৰাম পূৰ্তি হয় এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এতিয়া কি কৰিম আৰু এতিয়াতো মানে চোৰক লৈ আনিলেতো ভালে হ'ব চোৰক আনি কি কৰিম আমি আইনে ব্যৱস্থা আইনে ব্যৱস্থা কৰিব এইটো যাৰ ক্ষতি হৈছে তাক ক্ষতিপূৰণটো দিব লাগে আমাৰ হিচাপত আৰু আমাৰ গাঁৱৰ বহুত ল'ৰাক মাৰ খাইছে বহুত ল'ৰাই মাৰ খাইছে প্ৰায় 15-16জনমান মাৰ খাইছে পুলিচৰ হাতৰ পৰা পুলিচে মানে লাঠি চাৰ্জ কৰি আছে মানে একদম উল্টা ফুল্টাকে মাৰি আছে পুলিচে মানে আমাৰ গাঁৱৰ যুৱকজনক ৰাতি কিমানমান পুলিচ আহিলে? ৰাতি 3টা গাড়ী পৰা আহিছে হাৰাঘাটৰ প্ৰথম আহিছে নেক্সট টাইমত দেৱস্থান হ'ব বকুলিৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত বকলিৰ পৰা দেৱস্থান ক'ত 3টা গাড়ী আহিছে মানে কম হ'লেও 30জনমান পুলিচ আছিলে 30জনমান পুলিচ হ'লেতো লাঠিটো চবৰ হাতত থাকিব শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিছে শূন্যলৈ গুলীটো চলাইছে ৰাইজে পুলিচক আক্ৰমণ কৰিছে নেকি ৰাইজেতো পুলিচক আক্ৰমণ কৰা নাই ৰাইজে পুলিচক কেলে আক্ৰমণ কৰিব এইটো কানুন নহয় না সিহঁতেতো আমাৰ সেৱা কৰি আছে ঠিক আছে APHLC Youth Wing sa tumpen George Timung lapen Thompson Rongpi social media long jai kathar phanong no ke jo phuthak langwoi ki pipon Patumi jangmi poni phai phorni APHLC Youth Wings General Secretary Sarsing Bela pen claim rapet alang liria sang ho tumpen pherangkya mai ke phapon alam thiang ton pen inglong phokes e General Secretary George Timung lapen Lamding Road case e President Thompson Rongpi alang litum banghini social media long pache thang phlup APHLC Central Committee President ake hai jai kathar phan ami thangak kuri si pensi chuboche rab lasikar biarona teng pen langdam lu plote kursenem lu posi jai kathar APHLC President aphan anong nu pache thang phluplo lasi labang solam thia phuthak si pini pherangkya mai phapon ang kok lu posi than pon nilitum APHLC amai phok ai jai kathar phan lam karbok thap lapen kapin rempo na phuthak nilitum APHLC Youth Wings pen George Timung lapen Thompson Rongpi banghini atuma phan sodak pen pin remlo nilitum APHLC amai phwa piso karbipi kalipin pen karbiakur ke tokpon lok pen se kapin rem ipuke nilitum kroikri lapen pin remlo lapen nilitum nang litum banghini kipuji ke nang limek avema ex MP Dr. Jayanto Rongpi paita Rongpi pusi pache toklo alang li paita karbipi kalitangte kupia pot sinang litum alang litum aphan jong hai hemate po hai hedadlo lapen Thompson Rongpi nang li punu hai MEC Pubitro Rongpi ati PK ti supilo alang li ke karbipi reng lorlo pia pot insai dun hai he jong dun hai hedadlo puta jongpon lapen nilitum APHLC amai phujai kathara piso kuralam theke ronghang rongarak karbiri cho thengnu chingki chethan chi bisar petang etsi lam thama chetoksi pini pen chingki chethan bisarji kindar jalam avelu puse karbiri cho kengri pen lam thama chetok pemele non kupia lam the en ponsi nanglitum banghini nilitum asar jai kathara phan nongnu nangke jo pilo nanglitum BJP party along pen tangka cho en dundet ma pota banghini aphan ar bokpon Thompson Rongpi George Timung nanglitum banghini social media long comments jelang ikha karbiang long angkang pipenta nanglitum banghini aphan nanglipin rem pen mimi hinunu pen ketok jelang ikha nanglitum chichini melo chetherak melo nanglitum jongsi gyan do pulote chimatha tha case e aphan nongnu ke jo bang phwa tunglo lasi japon thek theda loposi resignation chipi dat sikimilu pusi nilitum APHLC Youth Wings hin pen nangli pudunlo tangte APHLC Central Youth Wings pen pherangkya thengno angton pen kaning jele arju iksina News report Karbi Anglong News Channel Pherangke abitung doan aphan nilitum APHLC Youth Wing Central Committee hin pen Juro nang tum phan kipa ting pen dak ini tum long ke bang thero asi nil tum hin pen pini press meet ki phanan ko alam theke la phalo ning duk melam athema
kedam tangar ni niludum social media long theklong lo George Timung KSA Lapen Thomson Rongpi kaduk we KSA bhalani ri budam mali bonsita KSA yang bong pen la George Timung Lapen Thomson Rongpi itu niludum APSC amai phu Lapen mone karbiang lo Lapen dimasa ara fan kardap idun akan dider ake hajai kathar fan alang itu kursina malampen aki hai jaya kathar fan ki putop ki pusit rara thengnu kathera lasu pen pot ni tum ning duklo karbiang rara ning duklo akhema jaya kathar ki hai bini karbiang rara lapen dimaso rara fan karjapi Inglong akhe job nangji laben sidu ara teng pen kam claim si inglong akhe tum job wan nangji pu rara phan ki khan kim ahok alam ki khan kim abang phu inul ke thek se abang phu ingthir abang phu phan si alang tum la puson june alam pen ki putora bang ning tuklo Karbiang orang farman dimas orang farman nang kaca pidun itu mak kimang arjin kluiben kilong le ahem prek pelong gerji apang kati so abang ku apang lapuson alang pan kam khedun abang ke lake kaya hutul umi tum jong nang ko athema alang tum chini pame la kursinem polam ke lage alang pan thang natta long ki bogji ki puji la pasam alam masyabe labang so lam ki ke ninkan to opra kare giri chola pen rong hang rong to long dam si kadu kabe chiki thanam pela bang so alam ke pijit pe me pe te pe me te bonda non la nomination paper ki file hood within bracket long kathar kitab dulu lok aja ini si alang itu lapo an alang iphan ki putora ban ke lagi chok chite jing pia posio la kathar bu ora kitab nang kok ma halta alam hidu la si alang itu malang iphan pia prang jong nam dia prang alang itu dai no songjap po jong si mi thang phang chiting tu tang de aki hai jai ka tharong wang pen ko pine lam thi si bak nang chingki nang thandra ko chingki chi thang pen ison da alam ke alang tum en pon ni deng pon ni polo ang chingki nang thanang ni polo chingki chi thang pen si chok chi de keng ke de la so phi no selang tum sang ki klem putala pan ni hin da thang na tak ki dum ji athai bi sita alang ni tum thang alam nang chingki ke pin pen si direct latung social media long dam no press meet hang no chesong no lak take that alam tum ki claim ke lake karbi lo charlie a song activity a out kali aron kali lake alam tum ki claim ang take ke fini rat chini no lake alam tum jung apa mari kumania political party apa sika cherab dun la puson sin take long long nasi karbi lo charlie a song pokoknya te alam tum methang asai do pikhang jan halai hui salang tum claim nang je polo landam sina alang to tum ga solang ko pilu ga jaya ka thar go be jaya ka thar phan dakpen plung nangji boycott nangji e insai nangji lapeng ke nomination paper reject that nangji ko alang tum ke alang itu dong se chisongi ponta la kursi na malam chisong ban mo tante non hola politics salam ko pilo lang tum na chijok no na ke nomination paper reject nangi ko pi phang la ga ninje nang gela ke la kala tu political ko mania political han kirab ko mania political party han kirab dun kailang mo lage tasi klang dak lo lage salang tum kedam tangani thekdam no teng pulo tante alang tum lage BJP hasi ka charab dun BJP se और की पिदुंजी बसा तो के माथा चितानी तुम चिनी के ऐसे yang bong kaduk kabe asongja putung ke kali alang tum
Kupis akim mema alang tu akim mema pasal tu adap tini tu cini. Setelah George Timung la pen la Thomson Rongpi alang tumbang la puson ni tumfan personnel. Ni tu amai ko ni jom tu kan ini tu ninduk lo la pen karbi no ra ta ninduk. Teglong ke. Alang itu press meet kiran pen. Kaci song mana job sosial media lo teglong ke. Alang itu kan ki putot ki pusit rara tu. A komen di junub tak selang komen tu ke. Lasi alang itu George Timung la pen Thomson Rongpi itu KSA asongja po ciparjan pen kar biang long arah di pemang hu bang inton milu lapen isining dum memela kar bilo charli asong klake kar biang long ban isi amu ya bu nil tum ching hondu el tum langdam sinang ningkan ingkoi thongke apranke KSA apan rada tum junudak alam pen pu hai he lapen pu dang avik sitan non George Timung a leadership pen Thomson Timung Thomson Rongpi a leadership pen job in case e tu phan jumi me juno no bang pin bang pen a phum ji tang ho la som a case e ke job dat lang tang ho a phu ka vir tho jumi me juno no lang kan tong in ye charging ko khurki mo lo so na bela kar beng lo je case e phan ratun kan tong ratun kipu la son jumi juno no kipu khurki mo lo abela sitan non George Timung lapen Thomson Rongpi tu kinja pen job pin case e phan anong jo tak kan lasi nang tuming tonon case e phan tum ching hondu case e ke garbi akhai phan isi amra lasi nang tum la puson NT case e claim ri NT tribal han claim akam claim ri NT garbi akam tum claim ri ington mil laki pini 99.9% arah tu malang tu man komen kim akim me masabi cetherak ni nil tum parisime tan tan reply ko lam kudu ko san tu matha lo la tu man celari bon ko tu matha start tu celari kan jasa tu mi la tong da hansar lang be jaya ka thara aphan la nomination paper to fail pa start ni anam kang hon be jo nomination paper ki fail ali jaya ka thara ki ha be na halu ki menai ko si ko la dan minit sita nang alang ipan dan peksa lalu lasi alang itu la person KSA amen en pen rada kan komang wa sai pen tona ko jongsi alang itu ahok pet ka song pulang de ko pia potsi kidam tangari chief executive member CM Tuduram Ronghan Barnabas killing upon kang doi kang cek hut kang ton ko ibal alang itu lam pis dan gitu lah gitu alang tu KSA kalilang ma labang suka terak nan ki phona lam this ba alang tu nje tu nang polo arjap nai polo press with hang nai polo nalut nang li inul asiem itum card below charlie song asong jap pa la puson nang akeno da alam ba nang ki la puson tu han nang ki ter nang chok chi buka tu lam this pak lang ni ska tu lam this pak lang hi ku pia la sung dak la tak lang alang nam sina Carly Dang Romelson Roha alang lipan kumania tu apran armudiat lo halas sudah tu punam Thomson Rongpi pen Justin kunam kupia pot alang tu insam dunri alang itu cerap dunai polo citu dunai polo talam phis paklang de therak ni dari lang mana lapela suna taksi Rosmi terangpi alang like look charlie at high kabi pen joksi kumani cholang rem det halabang solam ki hudlam phis yang lam de kunat si school kawima kunat si loka charlie dim ka katurama lai hui salang tum kelang dun nangji setelah helang dun desi ini ke kunani apo kumania politikal dong celang dun lo masikai si ini aphan joini pusela tum hang jelo ka ho bunang kok nasi la busona banke KSA amin en claim nang ni lapen ke theklong lo Mona Chauhan karbiang long asi yang kang thok kar biang lo arang kang thok ahut alang tum tipod do clip George Timung pen la Thomson Rongpi tipod do clip alang tum jong se hok pet song jap pu polo te hala sulam thesi bak sepak lang ni polo tapi nyen thelo le press meet hang he la tum Mona Chauhan apa tha ha sita jo itu kar bia song jap pu kar bia det hang pe jog ya bang pan jai ka thara pan to la puson mithang akhe ang bong dan te chiku la song si thelo
lasi lagi songjap ko tum hop ni muna chuhana pa tu condemn de pupe thak teng sai se ha la sa si kar biang long kala folen ki ma jo chi hang jo ratu long le kidum men tangka long le property ke na ho hat back la tum lam this aplan in the back on justice pinya tum pelong thik lalu ma songjap pulo la bela suna thasi dula Amor Singh tisu ki hai kidam tani non BJP candidate Amor Singh tisu Mars tarik choksi si sarthe phangcho long leke along long ke do ab bihari to mat eviction claim po pusalang lam chak chipi lora thing sita lang li alam chaka ting pen claim kre pi chunche pini du theklang lo sita George Timur ben thomsong di ko nap lo in summary lam thi si bak chapak lang du ma lalu ma ke bang ching honje songja polo ma latun lasi la pusona bang ke KSA men en pen chepar jan pen rap pun pamang pun lasi la pusan komane aphan di favoritism partiality ki claim bang ke lagi songjap ut boha pun lagi lain la solo Samsung tu orang KSA bana kang cek itu orang mengha ki hai to sut lam thi sining je media bang kang cek hutara tum lam thi sining je tar mane kar bia khe ki sung inglo khe ki sung tum ar jabing tum te hok pelong lasi la pusan bang ke claim ngelo in ton melo nang chuniri lo lapen ke case elong ki do ki claim asong jap posong le pitoan nang tum konak sikar jap ma komara phisi gidan ma nang tum chini lo nang tum siket hekere se tum sai de lo non ki tum det ki suma por tum khe ki suma por nas nang tum phana chuniri gel la halo ahok pera song jap polo nang tum kar jap tum ki phasian chuniri la pu polo de tum det tum long de tum chipe jokong de es non tum ni sipet pen kam di claim nang ya polo komane ke misunderstanding ma thang ne case e bhan lagi pito pula ne itum case ban ching ho ni to mata case lo kardu bare itum kar bidan tum case lo islam lo atum ke lasi ni case ban ke aman pi kar bi lo charlie song aman pi sila thomson rong pi George team wali George ben jok pi case e tum kan ton ko cholong ke thara mi mi phur ki mo long first time so pa lam lapen aku ni tum labang sut social press meet kan yang tum lalo itu jong si vala kursi ne malam nang dam pulote nili nije eng tung telos ta inut pinanga tung nang la nije ponde tu kursi ne lo panang pulo ra tu masih nije panang ko thongsorong pi alang li apunu ke tisopisi kiri lang dam pulo tisopisi rimvek piniani anta alang li mithang KSA amai phu ki manpen lam thi sibak ninjel puno phan nang people asanang people os puno som ki claim ko tapupi people la ami thanga don se chitip ma chitip join ang lo plante ahok pet songjap pu pulo ante akhi chok chik kumat ma lagi puno ko je ka thagala akha ke langdam pu lagi aw abi lagi tuming lo akhe gali lagi chini lo lagi kadu beta kadu beta chini lagi lasi la pusona bangke claim nang ni untung puing tung te la hai welam kar benglo wa leng thike man ta tum la du lan bisala bhala pulang ko puing tung te ta pulang ko ex MP join to MP alang li hala api lo I am sorry alang di hala mata ru tara la besok sela ma England ye hala bida singing non MLA ma rong England pen rong hang bong la sikar biang bong putra ta jirje ki chen den ta tu hain pun tu te personally tu ekting tu te la people see ala tuhan pupedat man people see la puna jaya ka thara pura hala bang tu ke kachini kedam ni tu chini kali chini sa tu pinia ni na tu personally attack kala la sila personal ka attack bang ke inton melu ke se KSA belo la Justin bela thomsong mi la bang inton melu dasi ami thang kengtong ki bat kok si bang kengtong ki yom dun basalam theke pa chiko boyalino lalu lapen adun thu bang kenili ke puntung man la halo ala election commission of India pen ki pandak la 2007 an kan isia rondo la ha la koro pandak la gilo lo polonte elected member tu ki dobo ma chakong ki dobo ma tu
latung kopi cakong la kopi ang sa tung lam ningi unjin la kadu ke tok la do kasi do orang bong pani soni son thang points ni dak ningi chapo korok kondak lagi lo apilo polo tangte la elected pene power du bom tumke rara phan kopene scheme nang pi thok chaklong le lo lagi prohibited lagi aron kali kopene social welfare amen and pen social welfare amen and pen rap kan ki chak la sang ke klemo non bisar lam latung urunodoi itu ma party pen latung han urunodoi lan ana tangkara bipo la rap kan chaklong le lo lagi laka aron ka kan lo lapen ke ration card ang pijin itu pula chaklong le lo lapen ke kedam tang chief minister Himanto Biswa Sarma asal chief minister metric ke pas tu han college of first admission lo bote 10,000 paisa piji lada chaklong le lo ta university college admission and tumhan 11,000 atangka piji lada chaklong le lo ta aron ka kan lo ta lapen lason la taksi la PMAYG hem na piji la hai scheme bangke la tum ninjelong le lo la elected member tum ke jakong do tum ke nasi kita tang itu thelong lo MLA dorsi no ha ki hai alangli mata pota kiron la kor kondak lagi lo official pota kiron ran tham lake chok chelo ke aron gali lo lake daksi to kamu lagi komane episasi tume keni bolge la election commission of India 2007 aron la nomor la sibong das la sote bolong te alang tum aron karkan lo jong si la sin tum hin pen kene tum mangala halo lang tangkan ang pi nang tum phan lana poisa nang pi itu long party nang dulo polo te polahai rada phan kicak di jong si urunodoi alam pen rafan pamang hubom la lapen ke PMA waja alam pen rafan pamang hubom la lapen ke la kosono pi hon reson kan alam pen rafan pamang hubom lang polo tangte than bom lang polo te itum ke da ke bang GR ni itum ing tangkring nang chisong nang kokpo lapen itum law and order long dam nang kokpo lagi atau against itum FIR pinang kokpo lagi lakin itu belo ke alas alang itu kedam tang lo itu apa sih pidei polo sta batai sih ke paci nei polam he ang chini lo sta batai sih ke tu paci nei pro jok sih tu samri lo selas pini pen alang itu non team card yang long BJP long atau kongres ke power we la non BJP long ke duk elected EM MEC MLA atau man CM alang itu nang tu kaciri sih kimelo lakin warning kuali lakin aron sih do bawon kasi ang tu la urunodoi scheme pen harap pamang hurino PMAYG hem pen amen pen ration card amen pen pamang hurino ke intona ko kali polo den in tangkring men ke wabian itu cesong apa ko lalu lasi gicunuri kang tung lalo kasi mo kinang du pute nang tala pon den hot paklang dak nei lada pan lada dak tok tan yo korom kondak dos and don pikem no le dak tok tan lasi laso bangke nang tu media tu han kini lo la paklang dak sini pulo de komane ke awi bu dai mene di coba la episode si tumke pun dai mene benke na kam tame utuma julong lo ngonda kam tame continue claim bom siku tuar kane la pu arlong thoprai rai kam tu rong lo jisi ke pas soda lai theklong ni to ajulong hal hai tai intona bu intonte po tane tu video footage and po ning choyang lo komasi claim ko ma contract dar malai claim hala tum case do ko lagi 100% lagi. Lagi nilitung kalau election commission of India basically. That di puang kangkang langsung iklan tu itu teklong, arjulong. A video footage itu budi, a video footage itu gitu. Lalu parni siapa pun namanya CM dalam cakap apa habjan long kadang nanti. Oh rusak lo, oh lagi ya. Asyik dah boleh, asyik dah. Parni siapa CM mana budi. Tulang makihat, tulang orang CM masih. Lagi video footage lagi. Siang masih urundoy lam bocah yang di. Urundoy dia bocah nanti selawat. Tawar nanti lam. Oh. Bandung helang lagi korum kondak lagi lo film ke. Tawar nang selam biji tamo. Tawar nang selam biji tho bojar nang bipo tho. Lai hui si parnisi apar habjan ata si mangke lam kicak. Lasi lahai bangke alali ki cak lo li. Athe alali ki si em dobong la. Cak lo lo ke dak aron tidak dugok lo ke. Langsung cak, langsung jauh sekian tujuan ni alam langsung cak bom lah. Perlu tante, bala kita cak tangan itu nak kau nak claim bidet perlu tante, laki ni itu arah pen laki inside nak kau, laki court laki case kita nak kau lagi. Alam tu development orang kita kan pudai mini hai. Setelah kau kontak istik laki long ni lagi. La after election apa kita claim tu milu. Kalau orang lagi program kita, la election apa perang angbong ke, la kau kontak angbong ke, la tum la puson rapat pan cak tab long ni lagi. Lalu.
Pini abirta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me.